U Presiden kaseng kisam la puli ka khasi student union usama lambok star marngar ulapan pau ba ka jingra ikilamayong neki plakat halo ka jingwan yu kejat ki menteri sarkar India syaka jala meglia kalong men pen kan mau ikimat jingdawa ki belabu ahmad jong sarkar India kumba ka jingdawa LP badru ka jingpurung no ikaktien khasi apo krenit ka bapra jong riti sinchar kri India habai keren bot usulong mil kurwa ka atiar usama lambok star ulong halo ka jingwan ban yu kejat u menteri rang badu kari India na kaliang jong kaseng kampat la banongi e lakin le ne omle Henry dang kmi lenti bak sarkar jela kan penbej om tang ya KSU Henry ki weru kisang bhalang ban ya kendu bat Narendra Modi ni bolbol KSU haba kiwan kini ki minister napo central pidurun ki jira plakat ban diman ni ban penulong no ya khatian kasi bat ya ka LP hatu ni kanti pidon jingtumu na umta pi ka jing chat penulong jungi ya ka jing ra di plakat per number 1 kini ki ngelam jung ka sarkar India nanti nak buat dari kadai sebentar ke jengi pun snow buat jengi pun kermau jungi jadi kimat jendawa kam tam yang ada buat kaji menteri kam ya KLP kalau di official resolution lepas sarkar jala menjuru jeng paruno ya kaktir kasih hak kena pokra kata lepas resolution ti mata kanti di snow buat ni buat lah tak boleh bat kecing tep kam tam ke pun kre nak kalian ke sarkar ya ke jingwan juga jat jom tam ter lamba do dari India kok jalan cumi ya ke ke benta ba ngemle man pala kan ini yang sedang penhapan berhak ke cumi amar ke juga por ni la snowru syaka sarkar jala ba tolong kepala bahkan facility lang atau ki isu ni wede siang balang ban ya kena markamat ban untir ba ban ya keren halor ni atli kimat ko kan thobru wat ko boda isu long adu menta kam palong syai la ya kendu tre kendu mada do ajar kendai kam tam kata ceng nut menteri kam LP ka sakut adu menta temun tip ki dauton rai bukumu ke ceng penslam menteri kam ka LP du hadin ba don taka official resolution mapas ka sarkar jala atau balai dan kata ya simenta bagi menjurang dia kata roda di hidup mut tawan juga sarkar jala di ngintip kini kiwan sini kiwan akan no bentar memang suatu tentang mengenai kidawan sini tentang kicuma warak mengukur dan hari jingkermen ya jengmut jong kajala jong jat menjur awal jadi sepakat ikalat tinggi benar banyak pesnu itu kimat jendawa jungi syak sekan dia baka dari pensyak skor dari pensnap bat kham tam haju kopor kadi berulong lada kanyu ini komite terima atu ke jingni kani ke jingla ban ba ke jingbom la ban penulong ni kini ke jingdawa kham tam ya tin kasi bot ka LP hatu kadi ke dawa ba ka sengsan perthai ba ke BJP kamyo ban sensarang ne hikum ngi cukran nak kopor ba ka isu dengan keren sepang ka LP ru kamle ke isu dengan local party kamle ke isu dengan ka kebun sembang lekne ke isu dengan jala ko ni cukran na juom ba kamle binya le ko te kalau ke isu ti lara kiri dengan pak kata ka serni ba ki penslam ki blok menteri kam LP ba kimyo persencar hangni ko jala juni semua kata di jini ben bar kecing pen ini kuntra terima kita senang bokora aku jom dawa kantam ini kumujat untuk mutra hatu pimi bakadan kabut senti sen di yonong sain partai bah bacela manipur la ban pendulong ya KLP te beli apa jela megli hatu kan ni kamla dei kedak kasin ke bapni ba kadan ka but senti hawai ko yonong sain partai kum kapau iba kasiat berkapalang sata kalau dia pun ni keren saya pada melihat politik ini isu cuma cakap ni macam macam. Tidak ada kita kibang ni ada personal kebolong ke political isu, lambak ke political demokratik menuju ke. Handai kisem bakari ke isu ban yonong hak cementoi jom kesal bertei jom ki ngesloba. Kimlong kita kino sensar ke ban petsar lutsar. Kalau mungkin sensar sih
ti kani ka pin isai ka jing ye teng jong ka sakar dia ban thambor jing ko baca indra men pan kan mau ba haswa hadian ba ki sarkar pareng kita idoli kila mino kila island du jak takar India kita ki ma jong ga bring trip ni ki long ladu jak sensa but la ring ban penyasno jubor sakari India lambak ketang surat tilada kayelong kumning i ba jing thombor jong sakar ni ka jai pun jungi kapten na gawai ka generation sekoy pat ka generation ti kombangi jukran na kapur skor bang kandawa na sakar India man ong ai la ka jong constitution ini ai la ka jong kalama ini lengi dawa ya ka LP ka balong kawai kat khat mat kat kum constitution negara India hakba ya kata juga nala menterika satu di bicara pokoknya isu berapa ti wangi dawa ya juga kan dawa tak kawai pat ka ti kan dan jingi i sokara dia terdakai so kala kai iba pat ka ya penslet kalau mika clear message ba kaparsang berthom ni ka bor tak noma kalat nanti ban pencaklep dia ka identity jungi ko baca pun kagini kini asli don wui milih jong biji bohong bala biji kon kabor ka LP kini yo ben atu ko de kay bisi dan mano nasu kwa pan ong kumni ka madan jong ka jingele nong ta arfolai kasu sa stang kini tayo kini ben keren ya kini nu polisi kiban pentamai ya kom perkhat dan ya jing terkam po pacala kini ben keren baki don ya katong barak kono polisi wedai pan panta ya kapudi putih kini ben keren ya kono polisi kaban tenenti ya kikun samla makin yang kalau jong kejap kini ben keren ya kono polisi pan panta pan kentiu ya kayu kokot handrai lari keren pat ba lara job eki kinsio epi ngasnova leitan ka jimut ko pesam parla kotbor kum kinong lang panong ta kinong kawa bling kran ta kalong ba kapandeng ye keju kalong ba nai le politik panai le yonong san partai ye ni isu jong ja pun kran kum ki wadi ben kran ndai panam le politik ni isu ngiyang hata kanong rem bat da yenu lo ni kran be hata kanong rem ya sa kran ni isu ki wadi ben kran andai nambri dengan hakunu ke isu kok belong pan pelong penban ya ke isu simat ne pelong ban ya ke isu kum ke isu jong ke parti hatu pin kandan am ke jing budil le presyo pat government bade bukum lu bon pen yo ala di pi kiseng balang bani kendu yo menteri rang ba ngin persang ya ke ban obdi entah ke jamit hi masnap tu kolong ke man kuno ti ngim ma ban ong la ngiyo nam yo andai ni su bantuan semua sarkar la kedon yang kalat kelanti ba ninjo pada kenduk banyak keren mempersnau kini cendawa bala sakot mentari potri kisna ni sutu bakal election kalajan nim stem su satangar belai hatu ki kita kitlat kelinti la dalam umla ban urlong mentau snem habe debet ka LP lane ko ketin kasi kai kesinjam ba kaseng kan ya sakman hi ki senjam kim dei ki bakla na kim dei pathama namar komnia kelinti jong ki ba lo ding tek na yang penting bagi kalanti kajalan ke keloy kata kajing angnu ban urlong takimat doa kamdeng prak jengkeli ndai kajing ki kajing jene kata ketong bangin trang bangin angnu ini penting kalanti hatu pidon jitmu nem ban bu inu jiki haswa ke election ban la ban pendurlong ini kiman hi kam election kalong hatmir kalau hakmat tam bahkan saja bahkan salong bat kita ki ba ke salit ya kebanci yang mereka mak. Kamdetan ban ong ba ki ki isang balang genbu. Kajing ki entah kalau simat ban rai. Ini yang lambok nung yang pa simpor doba toka. Nomor kata ka song ha ikhtiar ba ka song ka bor jong bui no song dala. Bangin sotu ka no ka dor jong ka ji ka jing ka dor jong ta ka jing ji no ikma. Bui ngi bakla haj khidmat bila bakla lo ba ni Melayu kita kini ngasa
kenu yakun bat badon jisa ia kata ke jengla ka junjuki penyasa khmat sekarang ni man pondok long ni mat do tika syong ha wei pu wei um nong snong jong jala jong jet ni ri so thu ba kam dei than tak ka wei kan hun ar kan hun lai kan hun dai simet ni don ka jong banta man pondok long ni kata manyo te ki priu ke bi e chisa yo jong tan rai kum e sa jong gari be jet ni kham tam makina pandai kita kinong menonglong sabi ba pai ba pha ki makila penyesat perlong di kecil no jong pai ba jong jala